بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون زیاد نزیر آغلے خلقتا وقت حساب دری او حالدار دی پا غفلت کی محرون کی ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون نرازی دی تاس نصیحت دی ضرب دا طرفنا چنوی دا غیرات لل مگر دیو تغوک دی بدا سیال کی جبی لبے گئی لاہیتا قلوبهم واسر النجو الذین ظلمون مشغول ایدائی زلنا پنور خبرو او پٹے مشورے اکڑے ظالمان خلقو حل حاذا الا بشر مثلکم دیویل شنر دا مگر بندر استاس پشان افتاتون السحر وانتم تبصرون آیا رات للکوئے تاسو جادو تاو حال دارے جتاسو پوئے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم ویل نے نبی رب زمان عالم نے پہرا وینا کپ آسمان کی او گزمک کی اوغا ہر سوری بار سپوئے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر بلکہ دی ویلی دا گڑوڑ خوبو ننی دا بلکہ دائے دزان نجو کردے بلکہ دے شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون رادیوڑی منگتا یو موجزہ چمگ غوارو پشاندائے شلی گلشی مخکنی رسولان ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون ایمان راوڑے ددین مخ اس کلی والو کم چم ہلاکڑی نائدی با ایمان روڑی وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم اندے گلے مستان مخ مگر نارینا وحی کولے منگا غیتان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو تحقیقو قید علم دا وحی والونا کتاسو بخبلن نپوئے گئے وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین نو جوکڑے منگائی لرادا سے تنی چی خوراکی نکو او ناغی ہمیشہ پادکی دن کیوں ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين بیا رشتی نے کم گائے رسولان صلی اللہ علیہ وسلم نو بچکڑ منگائی آسوک چی منگا غفتل دائی مرگری او حلاکڑ منگا دحدنا تیروتن کی خلق لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون یقیناً نازل کرے منتاس او کتاب چپائے کے استاسو نصیحت دے ولیدا قلنکار نالے وکم قسمنا من قریت کانت ظالمتا وانشأنا بعدها قوما آخرین اور دیر ہلاکڑی بنگا کلیم او ظلم کون کی اور پیدا کرمگا دائن رسو قوم نور فلما حسوا باسنا اذا هم منها يركضون ارکلش معلوم کا غیزم عذاب دوخ کی دی بدائے کلنا منڈ والے لا تركضوا وارجعوا الى ما اطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ویلشو منڈے موہ ہے واپس شاغ نعمتون تا چی مستی در کڑی شیرتا استپائے کے او کورنو خبرتا
دید پارا چستاسونا سوال اگڑیشی قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین دیے ہے تبعید زمگا یقیدن منگ ظلم کون کیوں فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين نامیشو دغ فریاد ددیم تردیشو گزول منگ دیل ردل دلم رشیم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين وندی پیدا کری منگ آسمان نوزمکوز منس کی لبی کون کی لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين کم غختے چزان لجوڑکو مشغلان خام خواہ جوڑکڑو باغم دزان سراک منگا کون کے ذری کارویم بل نقصف بالحق على الباطل فيدمغوه فإذا هو زاهق بلکہ اشتل کو منگا پحق سرا باطل باندے نو دماغ داغی تورسی نو دوخ کی آغا باطل شیروان شیم وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ استاذ دپارا تبعیدہ دوجدائنا چتاسوی بیانوائیم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ او خاص دا اللہ اختیار کیا سوک چید اسمانو ازمکو کے آغا سوک چی اللہ تنزدیدی لوئی نکی دا اللہ دا بندگئے ناو نستڑی کی دا بندگئے يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ تسبیح ویش پار وزیو حسستی نخکار گئی ام اتخذوا آلہتا من الارض هم ينشرون آئے جوکڑی دے خلقو آلہا دزمکی دا جنسنا غیبات دی آئی بدی لرا دوبارہ پیدا کی لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا کرے بدزمک آسمان کے نور تصرف کو ان کی واقداران سواد اللہ نا خام خواہ برباد سے ہو ددین نظام فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون نپاک دے اللہ تعالی مالک دے دعرش دائے خبر ناشدی ولا بیانین لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تپوس نشی کے دے دا اللہ نا دارا کار چاہے کئی او دے مخلوق نماز تپوس کے دے شی ام اتخذوا من دونه آلہا آئین اولی دے خلقو دا اللہ تعالیٰ نسوا حقدار دا بندگئے قل ہاتو برحانکم تو روڑے تاسو پوخ دلیل خبل هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون دا توحید نصیحت دا چاچ زمان مرگری و نصیحت دا پیغمبرانو چ زمان مخیوم بلکہ اکثر دلی خلقنا نپوئے گی پا حق باندے نزکدی مخڑین وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ان دلی گلے مستان مخیس رسول مگر وحی کولے منگا غتا چنی ساختار دا بندگے مگر دیم نو بندگی خاص کے مال رام وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوائی دا مشرکان نی ولد رحمان ذات نازولے سبحانہ بل عباد مکرمون پاک دے اللہ تعالیٰ دنی ولو دا ولدنا بلکہ داخو بندگان دا اللہ دی عزت ورکڑے شیر ورطا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون نروان دکی دا اللہ تعالیٰ نا پیس خبر کے او بلکہ دی دا پا حکم بانی عمل گئی
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ علم دے پائے حالاتو چیزی مخی دی واشد دی رست دی. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، اور سفارش نشی کولے دی مگر حاغ شالرا چی اللہ چی خوخی اللہ تعالی اور دید اللہ دیر دوجنا رپیدن کی یامین کون کی راغ سرام. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، وکشاوے ددے بندگاننا چز صفت لرم دخدائی تو دا اللہ نہ سوا، نو دا انسان نو دا شخص سزا ورکو منگا غلرا جہنم، اور دا سے سزا ورکو منگا ظالمانو تا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، آیا سوچنے کی کافران چی یقیناً آسمانوں عظمکارا خو بندو نو جدا جدا کرم دے دوار لرام. وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، اجوکڑے منگا دوبونا ہر شے جوندے آیا ولی داخل کی من روڑیم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، اجوکڑے منگا عظمک کے مضبوط غرنا دید پارا چگڑ وڑو نخوزی بدیوانے، اجوکڑے منگا پائے غرونوں کے کلو کلو زینا لاری دید پارا شری مقصد تو رسیم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، اوگر زولے منگا اسمان چت ساتل شے خدا خلق داغی دلیلنا مخگر زون کی. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، خاص اللہ ذات پیدا کرے دشپا اور نور اسپگ میں دا ٹول پخاص زید گرزیدلو کی لمبوئی. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، ان دے ورکڑے منگا حس بشر تاستان مخ کی ہمیش والد عمر، آیا کتمڑ شوین دا خلق با ہمیش پادیم. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یو سا والد سکون کے دمر. ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلینا ترجعون، وازمیختنکم پتاسبانے پسخت و بارام دپارا دا امتحان و خاص منتوا تاثور و گردوری شئیم. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کل چوینی تالر دا کافران ننسی دی تالر مگر ٹوخے. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، دیوی آیا دا سڑے دے چعیبونا بیانی ساسو دا آلہم. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور دا خلق دے رحمان ذات دے آتاش ندی منکر. خلق الانسان من عجل، پیدا کر شیر انسان دا تلوارنا. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، خامخا خیم زتاس دا انخی دا قدرت بلن تلوار سرمغوڑ ایمان سازاب. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، خودی وی کلبی دعوادا کتاسو رشتنیے. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کپوئے دا کافران پاغ وخوان لے
چنبشی لرکول دی دخپل مخون نور اور دخپل شاگاننا نبدی سرا سے امداد کے ریشی بل تاتیہم بغتتن فتبہتم فلا یستطیعون ردا ولا هم ينظرون بلکہ راضی بدیتا ناگہا نو حیران بکی دی درام دی بطاقت نلری دائیں دا واپس ہے نبدیلا محلت ورگے ریشی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور یقیناً ٹوکشیری پڑے رسولان پورستان مخگے نوراگیر کا کسان لراش مسخرے کولے درینا حغشے شدی پائے پورے ٹوکی کولے قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَاسُوک ساتنکی ساسو دشپی او دروزی رحمان ذاتنا بل هم من ذکر ربهم مورزون بلکہ دا خلق دا یاداشت تخبل ربنا مخڑیم ام لهم آلہت تمنعهم من دوننا آیا دید پارا مددگاران شترے چی بشکی دید رازمون سیوام لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصعبون اغی طاقت ندری د امداد دخپل زانونو ناغی سرا زمون طرف نہ سمر کرتیا کے ریشی بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم العمر بلکہ وزی ورکڑی منگا دے کسانو تا ددی مشرانو تا تردے شوگد شبری بانے عمرنا افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون آئی دی نگوری چراتل کو منگا ددی زمکتا نمگڑی کوائی لرا دغاڑو داغینا آیا دی بغالب شیم قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع ثم الدعاء اذا ما ينذرون تو یقینا تاسل را يردركم بوحي ذا الله انوري كن سڑے بل لرا کل شدی ليرور کے دیشی ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين اکور سیدی تایو ٹکڑا دازاب درفستانا خام خادی بوئی تبائی دزمون یقینا منگو ظلم کون کی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا کی بگدو منگا تلے انصاف والا پرز قیامت نظلم نشکرے پیستن بانے حس ظلم وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ او کئی عمل دیوتن پشانت دانی دوریم رابولو منگا آغی دانی لراؤ پوریو منگا حساب کون کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ و ہارون علیہ السلام تا جدا کون کی دا حق و دا باطل اور ڈیرا رنا اور کون کی او پورے آداش دا پار دا متقینو الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون متقیانا خلق دی چیرکین دخپل لبنا پحال دن لیدوم او دید قیامت نهم مرپیم وهذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون ادا قرآن نصیحت دے برکتن والے منگا نازل کرے آیا تاسو دلرناش ناگرن کیے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یقیناً ورکڑو منگا ابراہیم علیہ السلام تو صلاحیت داغ
مخید موسیٰ و دا ہارون ناو منگا داغ پحال بانے علم لرن کی اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون کلشوئے دخپل پلار و قوم تام سریدہ بوتان چتاسوئے دل را چاپیر عبادت کون کی قالوا وجدنا آبانا لها عابدین دیویل مندلیو منگا پلاران مخبل دل را عبادت کون کی قال لقد كنتم انتم آباؤكم في ضلال مبین ویلاغ یقیناً یہ تاسو استاسو مشران پا گمراہ اخکار کے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین دیو آیتا راوڑے منتا سحق خبراو کنا تم سر لبے گون کے قال بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن اغوے بلکہ رب ساسو رب داسمان دزم کرے حاضات چپ دیئے پیدا کری اول وانا علی ذالکم من الشاہدین عظیم پریبانی تاثر شہادت درکن کنام وتاللہ لأکیدن اسلامکم بعد ان تولوا مدبرین او قسم پا اللہ زخام خاص چل جوڑوں ساسو دی بوتانو تام پس دینا چتاسو گردے شاک ان کی منگتا فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون نکرل داغی لرا ٹکڑی ٹکڑے ما سواد او غٹ دینا دید پارا شدیدتا رو گردیم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين دی شادا کار کڑے زم دریال ہو سرائے یقیناً دے خام خاند ظالمان نوے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم دی لورید لمنا دیو سواننا یاد ول بے دی پدے وقت لکھی ابراہیم قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون دی راول غدرا مخامخ دستر کو دخل کو دی پارا شدی تماشا کی داغ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم دی آیتا دا کار کڑے زمون ددی آل حوصرائے ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون دوے بلکہ کڑے دل رام مشر ددی دے دا نو تپوسو گئے دے ٹولنا کدی خبر کولشیم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون اگرد دل اخپل نفسن تانوی ویل یقیناً تاسوے ظلم کون کی ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بیا الٹا شولدی پسرن اخبلو ویویل یقیناً پوئے گی شدا کسان خبر نشی کولے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اگویا بندگی کوئے تاسود اللہ نسوا داغشا نہ نفع در کو لشی تاس ایسو نس نقصان در کو لشی اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ افسوس سے استاسو بحال او بندگے دا غشا چتاسو بندگی کوئے اللہ نہ سوا ولی دا قلن کارنا لے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين
دیویل اسی زید ابراہیم لرام او بدل دوالے ددنا دالہ اخبل کتاسو کون کیے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ویلمنگا اے وورا یخشا او برابر شاہ صرف ابراہیم علیہ السلام وارادو بی قیدن فجعلناہم الاخسرین کوشش کردی داغت سیدل ڈیر لیکن اگر ظلم دی لتاوانیان کوشش کردی داغت مقابلے ڈیر اگر ظلم دی لتاوانیان ونجیناہ ولوتا الى الارض التي بارکنا فیہا للعالمین او بچ منگا دے لوط علیہ السلام حغزم کے تاچ من پائے کے ڈیر برکات تشولی زبار دخل کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا او بخو منگا اسحاق و یعقوب علیہ السلام زیادی وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہر یو منگا گزولیو نیکان وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا او گزولیو منگا دی لرا امامان دا دین چی بیان کے زمگر دین وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اوہی کڑم غاغیتا دا کولو دا نیکو کارونو او دا پابندے کولو دا مانزو دا ورکولو دا زکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ او دی خاص مندرہ عبادت کا ان کی وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور یاد کے لوط علیہ السلام ورکڑو منگاغتا پیغمبری و علم وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اور بچ ساتلو منگا دے دائے کلی والاونا چکول باغی گندکارونا انہم کانو قوم صائن فاسقین یقیناً آغی وہ قوم دبدائے نافرمان وادخلناہ فی رحمتنا انہو من الصالحین اور داخل کرو منگا دل رب خاص رحمت خفل کی یقیناً دے او کاملون نیکاننا ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم اور یاد کہ نوح علیہ السلام کلچ آواز کو اللہ تم مخ کی ذرینا نو قبول علیکم داغ دعا نو بشو ساتم گا دے او دد بال بجد تابدار د غم لینا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او بدل واغستم گا دل دای قومنا شایزم آیتنا درو جنگل انہم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین یقیناً دی قوم د بدائے نغرقلم گا دی ٹول لرام وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم آیات کے داود سلیمان علیہ السلام کلشی فیصلہ کولان و فصل مبارکی کلشی سر دل پائے کی دشپے گڑی بزے دیو قوم وکننا لحکم شاہدین او منگا دائی فیصلے باندے شہادت گون کی ففہمناها سلیمان پوئے کو منگا دائے پاقیقت باندے سلیمان علیہ السلام وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور دے ٹولتا ورکڑو منگا پیغمبری او پویا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور تابکڑو منگ داود علیہ السلام سر غرنا تسبیح بے ویلا و مرغان ہم او منگا کون کی درے کار وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون
اخودل امغات طریقہ دا جوڑولو دزغر استاسو دیر پارا چی بچ ساتی تاسو پوخت جنگ کے آیا اے تاسو شکر کون کی دا اللہ دا نعمتنو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور تابع کرم گا سلیمان علیہ السلام لرہوام تیز شلیدن کیوام شلید بان داغ پا حکم حاغزم کی داشم پائے کی برکات شولیوم وکننا بکل شئن عالمین او منگا پا ہر سیزوان علم لرن کی ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذالک وکننا لهم محافظین اور دا شیطانانو نداس خلق چگوپے بے والے دلنا بدریاب کے او کارونا بے کل نور کارونا ددین سیوام او منگا داغی حفاظت کون کی وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین آیات کے ایوب علیہ السلام کلشی آواز ورکو خبر رب تب عاجز یقیناً رسیدل ماتا بیماری دا بدن او تیخ رحم کون کے رحم کون کی نام فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضرم نو دعا من قبول اکڑد لرکم حاش پدبانی سے بیماری وام واتیناہ واہلہ ومثلہم معہم ورحمتا من عندنا وذکرا للعابدین اورکم گاد تبال بشد دائی پشانتی مورسرنو داد وجد رحمت زمون دا طرفنا و نصیت یاداشت پارا دا بندگی کا ان کو دا اللہ واسماعیل و ادریسا و ذل کل من الصابرین آیات کے اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذل علیہ السلام دا طولو دا صبر کا ان کو نام وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين اور داخل کرو منگا دی لرب خاص رحمت خپل کے یقیناً دیو دا کامل ہونے کانونا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات یاد کے خاوند مہیم کلچ لرد قومنا غصو برے قومانے گمانیوں کو شمو محستنگ سیاران ولو بدوانے ناوازیوں کو بدعا سر بتیروں کی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چنشت سوک واقدار بچک ان کے ما سواستانا پاکیل تعالی دار قسم شریک نام یقیناً زیم دزیاتی کو ان کو نددان سرام فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین قبول اکرم گا دد دعام او بچکم دلراد خفگان نام او داسی بچکومگا مومنان لرام وزکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او یاد کے زکریہ علیہ السلام کلش دم دعا غفت دخبر ربنا یا روام مپرک دیما لر یوازیم او تی غرا دوارساننا فاستجبنا له ووهبنا له یحیٰ واصلحنا له زوجا قبول اکرم دد دعا او بخم دتا یحیٰ علیہ السلام او تان دکرم دلر بی بی دد انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا
یقیناً دا پیغمبران ٹولو کوشش کو پنے کو کارونوں کے ادواگانے غخت زمونا مین کون کی یرک ان کیوں وکانو لنا خاشعین اودیم تخاص عاجزی کون کی والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا آیات کے حق زنانا چی بچ ساتل اخبل عورت نوپو کمنگا دائے بورت کی روح بل وجعلناها وابنها آیتا للعالمین اوگا ظلمنگا داو زوید دیم نخاد قدرت پارد مخلوقاتو ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون یقیناً دا دین ساسو دے پدا سے حال چی دین دے یوم زستاسو ربم نو بندگی مال رخاص کے وتقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون ٹکڑی ٹکڑے کو دے خلق و دین خپل کو رنے خپل کے خدا ٹول بم طرف تراغزیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون نچاچ عمل کری دنے کو کارنا او حادار چ معاہدین ننشتا نا شکری دد دا عمل لبارا و یقینا من دد عمل را لکن کیوں وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وفیصل شیدہ پاراغ کری چمگ ہلاکڑی چی بے شک دی واپس نشرات لے دنیا تا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون ترائے کل چرا پران سیشی یاجوج ماجوج وغیبا دہر ڈیرا کینم منڈے ویم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا اخرانی زیبشی وعد رشتنے دوخ کے بحیرانی کڑغ بوتلی استرگی دائے کسانوں چے کفر اکڑے یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین وی باہ تبائید زمون یقیناً بغفلت کیوں ددے وعدینا بلکہ منگا ظلم کون کیوں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون یقیناً تاسو اے مشرکانو واسوک چی تاسو لبندگی کوئے دا اللہ نسوا خشاک دا جہنم بیو دی باغی طور داخلیم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون نکدا کسان وے حقدار دا بند گئے نوت لے دی جہنم تان دی بطول بدے جہنم کے ہمیشہیم لهم فيها زفیر وهم فيها لا يسمعون دریبا پائے جہنم کے ڈیر اسویلیم اور دیبا پائے جہنم کے سنوریم ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون یقیننا کسان چمخ کے مقرشر دی لرا زمون دا طرفنا خیست زیم دا کسان بددی جہنم نا لرکڑیشیم لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون نبوری دی کشار د جہنم او دی با پاغ نعمتونو کے شغواڑی دی نفسون ہمیشویم لا يحزنهم الفزع الاکبر نبا غم جن کی دی دراہ بطلویم
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. او مخل بے راضی ملائک وہی وداستا سوزدا چتاوسرے وعد کڑے کے دیشوام. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب آسماننا پشاند رام غختلو دلکن کی اخبل کاغذن لرام کما بدانا اول خلق نعیدو لگا سنگ چم شروع کڑے واول پیدائش نہ دوبارہ بہم کو. وعدا علینا انا کنا فاعلین دا وعد دا پمگا یقینا کون کی ددے کاریو. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یقیناً لکلی منگا بزبور کتاب کے پس ذکر ناچی یقیناً زمکا وارثان کی باغی لرا بندگان زمگن کان. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. یقیناً پرے بیان کے خامخواہ پورا والدیا قوم دراشد اللہ بندگی گئی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. انلے گلے منگتو مگر رحمت دٹولو خلق دباران. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. تو یقیناً وحی کے دیشی ماتا یقیناً حقدار دا بندگے استاسو دے یوزات. فہل انتم مسلمون اسو من کے دعوت توحید لرام. فإن تولوا فقل آذنتكم توام. کدی مخواڑو نو تو توام خبر درکڑے ماتا تا برابر برابر. خبر درکڑے ماتا ستا برابر. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. او زن پوئیگم چاہے نزدی بئی او کلری بئی ہاں شتاؤسر وعد کے دیشی. انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. یقیناً اللہ عالم نے پجہری وینا عالم نے پائے شتاؤ سبٹوائے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور نہ پوئے گمزو کہ دیشی رستو کول دا عذاب ستاو زپارا امتحانی او فیدی وقت بوریم. قال رب احکم بالحق. ویلی دے نبی ربام فیصلوں کے تب حق سرام. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اور اب زمگ رحمان ذات دے مدد تینا غختلی کی ببرداشت آئے چتا سو سبانوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم. او خلقو یرکو اید اخبر ربنا. ان زلزلت الساعت شیء عظیم. یقیناً جڑک د قیامت دے اوشے ہیبتناک. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. پکمر چتا سوینے دا زلزلام نو غافل بشی ہر پیور کو ان کے زنانا داغنا دائے بشی نہ چی پیور کویم. وتضع کل ذات حمل حملا. وبوزی ہر حمل والا اقبل حمل. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. این بت خلق دران نشیان حال دار شریب نشن نہیں لیکن عذاب اللہ تعالی سخت.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. اباد دخل کو نادی جگڑ کی اللہ توحید مبارکی بغیر صد دلیل نام اور تابعداری کی ہر شیطان سرکش. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. مقرر کرشید پوار شیطان کی چسو کا غسر دوستان کئین یقینا غیب الاری کئین اخوتن اور تکی عذاب دور طرف دام. یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث. او خلقو کتاسو پشکیے دوبارہ جونان وورے. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. یقیناً مستاسو پیدائش شروع کرے دخورنا بیاد ساس کی دمنینا بیاد ٹکڑے دوینینا بیاد ٹکڑے دغوخنا کہ پورا شکل پکی جوڑشی یا پورا نہیں جوڑشی. لنبین لکم دادیر پاراش بیانم تا استاسو حالات. ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. اساتوی بیا پرحمنو دمائندو کے سمرا مودا چمگا غوارو ترنیٹے مقرر. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم. بیا روباسم تاسل را واڑ واڑ بشیم بیا تربیت کو استاسو دیر پارا چی ورسا اخبلی زوانیتا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بارستا سنائی چمڑشی مخکے بارستا سنائی چ اور رسولشی ڈیس پکو مرتا. عاقبت دائی چ نہ پوئے گی پس پوئے نہ پیسی. وترى الارض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أين تزمك لروشا کلشیر ورم پائے بانے او بدباران اخوزیگی اور سربشی بوگشی رازرغن کی ہر قسم تازہ تازہ بوٹی. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر. دا بیان دلیل پر خبر ہے یقیناً اللہ دے حق اور یقیناً اللہ بجوندی کئی مڑی اور یقیناً اللہ پارسی بانے قدرت لرن کے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یقیناً قیامت رات ان کے لئے شک نشتبائے کے. اور یقیناً اللہ ورا پورتکی دوبارہ حغصوں شپ قبرنوں کی. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اباد دخل کو نائی جگڑ کی اللہ بتوحید کی بغیر صد پوئنا و بغیر د ہدایت نہ و بغیر د کتاب رنا کو ان کی نام. ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله. اڑون کی دیکھ پلی ڈڈل رم دحقنا دید پارا چنور خلق گمراہ کی دا اللہ دلارنا. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. دد پارا دنیا کی شرمندگی دا او بسکو منگا دتا دا قیامت پر ازبان عذاب دور سدا ان کی. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ویلی کی وعد عذاب سبب دائے ملے چھ مخلے گلے لا سنستا
او پدی وجم دے چ اللہ نے ظلم کو ان کے بندگان خلوم ومن الناس من يعبد الله على حرف بارے دخل کنائش بندگی کئی دا اللہ تعالی بغاڑا غاڑا فین صابه خیر اطمئن بهم نکور سیدتا سفیدی دا دنیا نکلکشی رے دائے پوجام وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اکور سیدتا سمصیبت الٹو گردی دے بخبل مخبانے نو تاوانشی دنیا آخرت تاوانشی دے بدنیا آخرت کے ذالک هو الخسران المبین او دا تاوان دے رخکارام يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد رحمت الشوید اللہ نے سوا شادا چن دلاس تکلیف اور کولیشی اور نفید اور کولیشی دادا گمراہی ڈیر لرے حقنا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير دارنگ رامدت شوید خام خاصوک شداغ ضررم ذران رسیدن کی داغ نفنا خام خواب بد دوست دے آغا بد مرگرے دے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً اللہ و داخلی آسو شیمان راوڑے عملوں نے گڑی نے جنتون دا شبئیگی بلاند دائے ولیم ان اللہ یفعل ما یرید یقیناً اللہ تعالیٰ کئی ہر غشے جواری من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ اغسوک چی گمان کئی چی امداد دیو نکی دری نبی صلی اللہ دنیا و آخرت کے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ نُقْدَرِ کی اور اسے اسمان طرف تاویار پری کی فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُ مَا يَغِيظُ ودی گوری آیا بوزی دددا چلول حواش دے غسکڑے دے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ادا سے نازل کرے من دا قرآن آیتون واضح واضح اور یقیناً اللہ تعالی ہدایت ورکی آشارہ چوغاڑی دا ہدایت ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا یقیناً کسان چی ایمان راوڑ دے اور کسان چی یہودیان دی او بیدین خلق دی او نصارا دی او مجوسیان دی او کسان چی نور شرکنے گڑی ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید یقیناً اللہ تعالی با فیصلو کی دی درمیان قیامت پر یقیناً اللہ تعالی پاسیز بانے علم خبر لریم الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس آئین گورے یقیناً اللہ تسجد گئیم آسوک چی اسمانوں کی آسوک چی زمکہ کریم اور نور اور سوگمے اور سوری اور غرنا ونی اور نور زند سر اور دیر دخل کو نام وکثیر حق علیہ العذاب اور دیر خلق داسری پورا شوی پائی باندے فیصل العذاب ومن یہن اللہ فما له من مکرم آسوک چسپکی کی اللہ تعالی نشتاغل رسو کے زتور کون کے ان اللہ یفعل ما یشاء یقیناً اللہ کئی سچے وغاڑیا هذان خصمان اختصموا فی ربهم
داد و ڈلی دی جگڑے کئی دی پبارد اخبر رب کے فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم ناکسان چی کفر کرے جوڑی وا ددی دا پارا جامی دورنا اور اڑولی کی وا ددی دا سرون دا پاسا یشیدلیو یظہر به ما فی بطونهم والجلود ویلی کی با پسوب دائے حاش ددی پخیٹو کی دن یو سرمن اخگارام ولهم مقامع من حدید او ددی دو وحلو دو پاربا غٹ گرزنی دو وسپننام کلما ارادو ان یخرجو منها من غم وعیدو فیها اور وقت دیو غاری چوزی ددی جہنم ناد غم دو وجیم واپس پکڑے شدی پاگے کے وذوقوا عذاب الحریق او ویلشی چوسک عذاب دور سزون کی ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً اللہ بداخل یا سوک چیمان راوڑے عمل نے کڑی نیک جنتون دانچ بئی گی لاندائے والے يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير اچولی کی بدی تبائے کے بنگڑی اسرو زرو او ملغلرے او جامی دری بپائے کے ریخمیم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد داز کا ہدایت کڑے شو دری پا دنیا کی پاکی وینا تا و ہدایت کڑے شو دری لاری دسائل شویزات تا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد یقیننا کسان چی کفر کڑے او من کئی خلق دا اللہ دلارنا او دا مسجد حرام نام اغا مسجد حرام چی منگر زولے خلق دا پارام چی برابر دی دیر پائیں کہ او مسافر ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نزخو من عذاب علیم نشاشی راتو کڑا پتہ حرم کی دکھگے دلو ظلم طرف تام وبسکو منگا دتا دعذاب درناکنا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا او کلاچ زے اخود لمنگا ابراہیم علیہ السلام تا زید جوڑولو دا بیت اللہ ویلیو موتا چی شرک مکواما سرد ایسیزم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود او پاک سات زمارا کو دپارا دطواف کو ان کو دپارا دولار عبادت کو ان کو رکوع کو ان کو سجدہ کو ان کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ او اعلانو کا بخلقو کی دحیم نرازی بسوکتا تفیادام اسوک پتیز رفتار اسوخ بانے رازی با دہر کلو کن دار کلو زینشی عمیق لری آڈونگیم لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ دیر پارا حاضر چیدہ خلق پلو فیضوتام او یادی بنون دا اللہ پاغ روز مقررو کے پاغبانی چا اللہ دل ورکڑید سارونا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ نخرائے دائن بخبلا و خوراک ورکے سختی تیر ان کی فقیرتام ثم لیقضوا تفسهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق بیادی پورا کی دی اخپل ثم لیقض بیادی لری کی دی اخپل خیری و پورا دی کی اخپل منختیم
اطواف دکی دا بیت اللہ چی آزاد دے ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه دا خبر خیاد ساتے آشاش تعظیم کو دا اللہ تعالی دا حرمتنون دا تعظیم غرد دل را پنی ضرب دم وحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم وخلال کرشی تاسو لرسارویم ما سوا داغنا چی بیانی کی بتاسو دائی حرمت فاجتنبوا الرجس من اللوثان واجتنبوا قول الزور نو ڈڑا کوئے دا پلیتینا چی بندگی دا غیر اللہ دا اور ڈڑا کوئے دا وینا دا دروغنا حنفاء للہ غیر مشرکین نویم کلک شے پا توحید بانی دا اللہ دا پاران شرک ان کی راغ سرام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء چاہے اللہ سراس قسم شرکو کو گویا کے دے راپرے ود آسماننا فتختفو الطیر او تحوی به الریح فی مکان صحیق نو تختی دلر مارغان یا وزی دلر سیلے پیو مکان لری کے ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب داخو تاسو ورے اور چاہش تعظیم کو دا اللہ دنم دا سیزنون یقیناً دا تعظیم دے دے اخلاص ذروننا لکم فیہا منافع الى اجل مسمن ثم محلها الى البیت العتیق ساز دا پارا پدے شاعر اللہ کے دیر نفری ترنیٹ مقرر بیاخری انتہا داغی دا بیت اللہ ازاد سردام وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور دا ہر امت دا پارا منگا مقرر کرے ہو طریقہ دا قربان ہے دی دا پارا چی یادینم دا اللہ تعالی پائے چا اللہ دیل ورکڑی دا سارونا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا نو حقدار دا بندگے ساسو دے الہیو خاص غلر اخلاص کوئے دا بندگے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ عزیر ورکا دا خوشحالو آغشات چا اللہ تڑیر عاجزی کئیم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اغا مخبتین دی کلچ اللہ یادیگی نیریگی زرون دریم او صبر کو ان کی پائے مصیبتوں چری درسیم او پابندی کو ان کی دمانزریم او دائے مال نچمون دیل ورکڑین و خرچ کئی اللہ بلار کے وَلَبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ او غٹ ساروی گزولی منگا دا تاسو دا پارا دا اللہ دا دین دا نخونا تاسو لنا پرے کیڑیر خیر دے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ یادوینم دا اللہ تعالیٰ پائے پدا سے حال کی چولاری فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کل شرا پیوزی دائیں ڈڑے پزمکوان دے نخرے دائنا و خوراک ورکوئے صبرناک وی رسناک دا کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون دارنگے تاوے کڑے منگا دا استاسو فیدے دا پارا دی دا پارا شتاسو پھر اللہ شکر دا گئے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ایچرے نہ قبلی کے اللہ تعالیٰ تا صرف غخدائیں و نبی ندائیں لیکن قبلی کے آغتا اخلاص دزون استاسو
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. داسم تابکڑی ساز دباران دیر پارا چاہتا اللہ لوی ہوا ہے پا طریقہ چتاو سے خود نکڑی دام اور زیر اور کا خیستکار کو ان کو تام. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یقیناً اللہ تعالی مدافعات کی ایمان والوں دا طرف نام یقیناً اللہ نخو خیا سوک چی دیر خیانت دیر ناشکرین. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلمون. اجازت ورکڑے شیرے دا قتال کولو آغے مومنان تچائی سر قتال کے دیشی پدی وجائش پدی بانی ظلم نکڑے شیرین. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور یقیناً اللہ تعالی دری پہ امداد بانے خامخا قدرت لریم. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. دا خلق دی چیز تلشی دخل کورونا بغیر صد جرمنا مگر دا خبر آشی ویلی دی رب زمگ اللہ رے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. کنے دفع کول دا اللہ تعالی خلق بعضی پا بعضو خام خان نڑی دلی بوی عبادت خانی نسوارا و خاص اور داریں عبادت خانی دا عام و نسوارا و عبادت خانی دا یہودیانو اور جماعتنا دا مسلمانانو. یذکر فی حسم اللہ کثیران. یاد دیشی پائے کہ دا اللہ تعالیٰ نمون ڈیرم. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. خامخا مدد کے اللہ تعالیٰ دا غشاشد اللہ مدد کئیم. ان اللہ لقوی عزیز. یقیناً اللہ تعالیٰ خامخا قوت والدے زور والدے. الذین مکناہم فی الارض الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. کسان دی چک طاقتور کو مندی لرب ازمکہ کے پابندی زمان زکی اور زکاة ورکیم. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. حکم کئی خلق دادنے کے او من کئی دبدینام. وللہ عاقبت الامور. او خاص دا اللہ اختیار کرے آخری انجام نڈولو کارنو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. او کدی تا تدروجن وئی یقیناً دروجن ویلیو ددین مخی قوم دنو علیہ السلام و عادیانو سمودیانو. وقوم ابراہیم وقوم لوط. اقوم دا ابراہیم علیہ السلام وقوم دا لوط علیہ السلام. واصحاب مدین وسیدن کو دا مدین. وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور دروجن ویلیشو موسیٰ علیہ السلام تم نمحلت ورکما کافران تابعہ میں رونی والبازابنو نصرنگ او زمان سخت عذاب دیتا. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ.
نڈیر کلیشتا چمگا ہلاکڑی او حال دار چاہی ظلم کو ناکلی پریوتی دی پخپل چتونو باندے اڑیر کویان شاڑکڑی شیر اڑیر مانے پخی پخیم شاڑکڑی شیریم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها آیا گردی دا خلق بزمک کے چشی دی لرا زلنا چھپائے سرپ ہوئی گی بحق او وگنا چوری پائے سر حق لرام فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور یقیناً قصہ دادا نڑندی گی سترگے لیکن نڑندی گیا غزرنا چپسنو دخل گریم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون او پتلوار سرغاڑی دیستان عذاب ای جرے خلاف نکے اللہ تعالی دخپل لوزنام یقیناً یو روز عذاب پنی ذرفستا پشانتر زرکالو دا داغنا چتا سشمے رہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور ارکلیشتا ما محلت ورکڑے آغیتا حال دارے چاہی ظلم کو ان کیوں بیا میرونی والپازاب و خاصمات دی را گردے دل بقیامت کے قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین وائے خلقو یقیناً دستا سٹول دپارا یردر کو ان کے اخکاریم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم نا کسانو چیمان راوڑے دے عمل نکڑی مطابق دا سنت دید پارا بخشش دے دا گناہنو روزی را عزت مندام والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم آغا سوگ چی کوشش کی زمون پایاتنو کی و مقابلہ کو ان کی دا حق پرست سرام دا کسان نور والدین وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته اور نہیں لے گلے منسان مخیس رسول و نبی مگر کلا چاغب الصلا وحید اللہ تعالی اچول با شیطان وسوسی دخل کو ظنونوں کی پوخد لستلو دا کی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم نوران واللہ تعالی حقا وسوسی چاچولی با شیطانانو یا مضبوط پریگ دی اللہ تعالیٰ خپل آیاتنا اللہ تعالیٰ دے پویا حکمتن والے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم دیدہ پارا چوگر دی اللہ تعالیٰ حقا وسوسی چائشی شیطانان امتحان آئے خلق لراج دائے پزنوں کے مرض منافقت دے خلق لراج زن سخدیم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَيَقِنًا دا ظالمان خامخا پدشمن لرکری دا حقنام وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور دید پارائیں چی جدا کہ اللہ تعالیٰ کسان چور کرشائی تا علم چدا قرآن حق دے استاد رب دا طرف نہ دے ایمان بروڑی برے حق نو نرم بشی دے تذرون دائیم
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً اللہ تعالی خامخا رسول کے دے مومنان لرا سید لارتام ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ہمیشہ کافران پشک کے دری کتابنا تردیچ راشی دیتا قیامت نہ گہایا براشی دیتا عذاب دروازے شنڈے الملک یومئذ للہ یحکم بینہم بادشاہی بدغرض خاص دی اللہ را فیصلہ بکی دی درمیان فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم نا کسان چی مان راوڑے و عمل نکڑی موافق دا سنت دیوا پا جنتنو دا دیر نعمتنو کیویم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین کسان چی کفر اکڑے اور دروجن گنی زم آیتنا دا کسان دید پارد عذاب سپکون کے ذلیل ان کے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا کسان چی ہجرت کرے دا اللہ دا دین دا پارا بیا وجلشی یا مرشی بخبل مرگم لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا خامخا روزی ورکی والا دیتا روزی خیستان وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ غور دے رزق ورکون کو نام لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ خامخا داخلی والا دیل رازید داخل دل داعش دیب خوخیم یقیناً اللہ خامخا علم والد صبرناک دے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ دغ بیان تاسو اوریم آغشاش بدل واغس پشان تدائے چدل تکلیف ورکڑشی او بیا ظلم کڑشی پدبانے خامخا اللہ دد مدد بکیم ان اللہ لعفو غفور یقیناً اللہ تعالی خامخا معافی کون کے بخن کون کے ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل دا امداد دی پدے وجہ کی چی یقیناً اللہ ننباسی شپا پروس کے و ننباسی وز پشپکے وان اللہ سمیع بصیر و یقیناً اللہ ارسولی ارسوینیم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل دا امداد پدے و جم کی چی یقیناً اللہ تعالی حق دے الوہیت دا اور یقیناً کسان چی دا دیو ترامت شہید اللہ نہ سوام باطل لے داغی بلنا و دائی بندگی وأن الله هو العلی الکبیر یقیناً اللہ تعالیٰ دے اوچت لویشان والے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا آیا نگورے چی یقیناً اللہ تعالیٰ راوری اسمان دا طرف نو سبال شیز مکت کشنام ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ تعالی مہربانی کو ان کے خبردار بار سو لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید خاص اللہ اختیار کیا سیدنا چری اسمان کیا چری مکہ کی
اور یقیناً اللہ تعالی خام خاغ بے حاجت دے استائل شرے ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره اے نگورے یقیناً اللہ تعالی تابع کری ساسو فیدے دپارا سیزنا جزمگا کی او کشتیم چلی بدریاب کی داغ بہکم وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور آٹینکڑی اللہ تعالی آسمان چرا پری نوزی بزمکا مگر دا بہکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ تعالی دے بخل کو خامخواہ شفقت کو ان کے رحم کو ان کے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ او خاص اللہ ذات دے تاسوی جوندی کری ہے بیا و تاسو مڑکی او بیا بم جوندی کری کو یقیناً انسان خامخان ناشکر ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ داری ڈلی دا پارا مقرکڑے منگا طریقہ دا عبادت چدی چلی گی پائیوانے فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم نو جگڑ دیون کی دی تاثرا پر کار دین ساکیم او خلق را بلا خپل رب طرف تا یقینا خامخا په ہدایت برابر وانے وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ او کدی جگڑ کی تاثر بدین کے نوایا چ اللہ پوئے دے پائے چتا سو سامج نہ کوئے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ بفیصلی کی ساسو درمند قیامت پر پائے گی شتا سو پائے گی نن اختلاف کوئے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ آتن پوئے گی چی یقیناً اللہ عالم نے پارا غسیز دی چپا اسمانوں کی او بزمکا کی یقیناً دا ٹول سیزونا دا اللہ پر تقدیر کی یقیناً دا کارم پا اللہ تعالیٰ وانی آسان دے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ او بندگی کئی دا مشرکان دا اللہ نہ سوا دا غشا شند نازل کے اللہ تعالی دائی پا بندگے بانے حس دلیل آسوک شنشت دیل رہم دائی پا بندگے بانے حس دلیل وما للظالمین من نصیر انشت دا ظالمان لرائی سوک مددگار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ او کلچی بیانی کی بدے خلق آیاتنا زمنا اخکار مطلب علام پی جنے تو پا مخنو دنے کافرانو کے خفگان یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا نزدیو دی چھ حملو کی بائے کسانو چھ بیانی بدی آیاتنا زم قل افأنبئکم بشر من ذالکم تو آیا خبر در کم تاسو تا بڑے ناکار سرا دینا النار وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر ورد جہنم نے وعد کر اللہ غاد کافران سرا و بزید گرزلو دے جہنم یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو بیان دیشی و مثال نخوک کی دے ورطا
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یقینا کسان چې تاسو تر آمد شوائے د الله نه سوا ایچرے نشی جوړولې یو مش اگر کټول راغون شي دا جوړول تا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اکو تختی ددین دا مش سشے نشی خلاصو لے دا غنا نو کمزور دے دا غختن کے او کمزور دے غختل شیم ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز قدر عزت نے کڑے دے خلق اللہ در لائق عزت دا یقینا اللہ خامخا قوتن والد زور ورد اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ تعالی غرقی دا ملائکنا پیغام اڑن کی او دا خلقنا ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ تعالی سوری ارسینی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور عالم نے پائے چیزی مخ کی صدی و دری شاعت صدی و خاص اللہ تورگر زول بشیٹول کارونا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون ایمان والو رکوع کوئے و سجدے کوئے و بندگی کوئے خاص پر رب لراؤ کوئے نور کارون دنے گئے دید پارا چی بشے دا اللہ عذابنا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اور جہاد کو اید اللہ دین دا پارا لائق جہاد هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرم اللہ تاسو دا پارا دا جہاد انہیں یخی پتا سبانی پدی دین کے حس تکلیف ملت ابیکم ابراہیم تابداریو کے دین دپلار ساسو چی ابراہیم علیہ السلام نے هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا اوستاسو صفت کرے مسلمانان مخید دے قرآن دراتلنا و پدے قرآن کے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس دیدہ پارا چشی رسول بیان کے ان کے بتا سبانے دا حق اور تاب تاسو بشے بیان کے ان کی بنور و خلق بانے دا حق فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ نو پابندی دا مانز کوئے و زکاة ور کوئے و منگو لک لکے دا اللہ بدین هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر اللہ تعالیٰ استاس و خاص دوست ہے اور خود دوست دے آگا و مددگار دے